Là sự pini cái finally ni chưa cái thing apa yang tu pet po yang cuci lang ke alam so bila tu. So lalu ni laptop abang buat display sih kahing nu thôi là ban display lo là ban nó kimi display lo. Okay, laptop đang tăng chiết liu. Ador sudah display dah. Ban isi men laptop bang, heno dah. Mana display nang lokam. Amat ni ke prek sih kahing nu pun buat amat pini hojai bang lo apa mau. Karipia dukan long pom lo amat pacek lo display sih kahing nu. Aman nona bang ke meat lo ke dam tang vlog ni kini ne ke thom ne ke mobile pen log lo edit laptop edit long le dal mati la si ko nung ben bang edit long li ba la so vlog ke laptop long edit long po la sa sap so ni rong hai lo anta sap tangka bang si ador so da it cost me around 5,000 la si nona bang ke laptop to bonai tang lo nona bang ke hojai pen dam thu bom li lo yo sap so hawra khat long kam do chat ama da ong pen nang tum ne vlog long thang lo la ong pen hawra khat dam bom non bang ing pen patumi molom ke vlog bang ve lo alam bang ke sab so dono si mane amu ta ve de kabona ipan aman pini bang ke sab so pini dan ya sab so e ok bang reng no ne kita pini sab so amu ta ve kabona ipan anta bang bom la pu nang sila bom lo thema te di cái số nào bây giờ plan ta về pini amat ong bang lo amat kam do dam senang puja lo amat vài nắng con liền. Hai bên harakat suy tawar bang bom liền, tawar cái hành đâu kitchen luôn kìa. Karbelu na arju bom lo harakat ta kali liền. Lasi pong penang ni itu nede lasi kadom ingpen welcome back to another vlog. Halai transformer akimi lo ya dak pen lo weskar biang long dai pon harakat mang li lo ke kam juda lo ama sinon bang el khan jil potom room bang li lam dang lam piton klam ne hello kan lo có gì? Ngày mai sẽ không, ngày mai. Visita này, mana song à? Apa lu? Siapa? Visita này là nó thấy long lên thì. Kadang. Song long nang lẽ là amat var tan ở bed long. Kia lạc long rồi, mấy yang tung rồi. An tu nam serang ko. Visita này kam klam lo. Nó bang ke chỉ xong hơn hai tuần cái trong hong đi rồi hai tuần mình mới chốt lại nếu mà càng hong एकदम cảm thấy kinh luôn energy sắp số down hỏi nó làm những cái bắt tôi ta make jang thực lại make jang del bị mà những cái ta bằng đại có tour đáp tu mai make dam mai make fresh đó copy ball này trên đó nó làm mà jo sắp số make jang thực lại tí I need to change my timetable kadong nào tao mày Yo, kok ditangkap lagi ya? Site berita. Nih itu nge bang Ali lo ya. Non song bang oktun pompo. Nih, sabsu. Dah fresh sam. Tangte lang mo. Lunch man. Pipil ada dal man. An mene lo. Khas lo pamen senang anan chilo. Mana arjiting pipil nih kan komen sama pidon don cucing temon ko pipil ni rasonang pudon don lasi. Finally pini ke cucing tip dam boleh yo. Ingke antanon cucing tip dam dia ko dongkat dam nang lang. La bike ta sabsu pacham free pu. Malong servicing point long si bang lo. Ama da long ri ta do yo. Ama da karen apa dah yo. Ama ni ta chamlong le da le yo. Well non bang ke satgaon nang le yo. Chal sa kacukan tiba dukan long si bang lo. Lockdown mo ta la lock lo tunang kan tip. Nasi non ta la long si bang lo.
Lasi pini ke finally ni cuy ding apa yang tepat po ni cuy lang ke alam so bilang deh. Non cuy ceng tip tangan lo yo ingke non sikaran bang lang ada ka servicing adim pen malong bang angkol lo gari mana itu lasi non bang tarik gari cam dam lang teh pulau cam hitam po Ah, bye. deh gari cam tangan lo yo non bang tak pen baru pulau lasi kini vlog lan cholo ingke takan ke lang pacuru lo jong si ning dokak putih like pinon ingke jong si subscribe ke lang putih subscribe mon ingke pini ingje pulau teh komen sonian lo ingke ne nampak lang po dah ka kesan api ha malong ban servicing point dongka long yo lalu ting ting sang le mone sabse brightness feature ba lasi lalu ne bong lo amen malong lo lasi la so servicing point lo daga ingkan jong si mane dongka te bok te rang bong gari chami bike tame car tame jong si mane chami pulote ladak bang ingkan contact number ni description long pipo mo nang tung call tano include payment tu lan cholo lasi dagan ke lang bo choro lo until then see you in the next vlog bye bye